Ngizocela ningivulele uMateyu. Mateyu 25 kusukela ku14 kufikela ku25. Ngithe ngiyaxolisa ngoba izoba yindenyana, kepha umlezo wakho ulele kubo lokubudenyana obulaphakathi kuyo lencwadi. Siqala ku14. Amen. Ifundeka kanje. Umninimuzi namathalenta. Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe, wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalenta ayisihlanu, enye amabili, enye labalinye, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo wamukati. Lowo obamukele amathalenta ayisihlanu wahamba masinyane wasebenza ngawo wazuza amanye ayisihlanu. Kanjalo obamukele amabili wazuza amanye amabili. Kepha obamukelelaniwe wemba emhlabathini wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku yalandisana nazo. Wena obamukele amathalenta ayisihlanu waletha amanye amathalenta ayisihlanu, wathi Nkosi wanginika amathalenta ayisihlanu, bheka ngizuze amanye amathalenta ayisihlanu. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngizakubeka phezulu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Weza nobamukela amathalenta amabili, Nkosi wanginika amathalenta amabili, bheka ngizuze amanye amathalenta amabili. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosane, ngizakubeka phezulu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kepha weza nobamukele ithalenta lalinye, wathi Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhulu, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. Ngesaba ngaya ngalithukusa emhlabathini ithalenta lakho, bheka nakho okwakho. Abagcwele lana sibona umninimuzi owayenezisebenzi zakhe kufanele athathe uhambo olude ahambe. Ubiza abasebenzi bakhe ubanika ngokuhlukana izipho zabo. Oqala wamnika isihlanu 5, and masibheka phezulu lapha entombini ezilishumi kune5 yentombi ezilishumi. Wamnika u5, weza komunye wamnika amabili, weza komunye wamnika elilodwa. Kepha ngenxa ngizokhuluma ngathi bazalwane, ngenxa yokuthi siphile esikhathini sokunyatsa nokubukela phansi izinto, wabona ngathi lo nikwe elilodwa akanikwanga yena kahle, bongambelanga abanike elilodwa, akazamanga nemizamo ukuthi alithathe alise lapho kufanele lande khona ukuze abe yi2. Ngoba wathola isihlanu wahamba wayi-investor lo mali yakhe, yathi besibuya yabuya sekuwu10, yaba amatalent ayi10. Nalo uthole amabili naye wahamba wa-investor, wabuya seka namabili. Lo uthole eyodwa wabukeka ukuthi nje lo udlele ebhedoro phansi komcamelo phansi kuphi lapho ezohlala nje isithulele ingezi ukuthola nzuzo. Ukholo lwethu bangcwele sithi mase simtholile samukela uJesu simbela sithi samukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kodwa bese siyahluleka ukumaintaina lo nkulunkulu esimukele ngaphakathi, sifuna ukulandelela. Uma ngabe izwi likhuluma bese siyabheka ngathi izwi likhuluma nathi, umntwana ngaphakathi sakabekiwe kuwe, ukhulelwe, kodwa kunomntwana ofanele kumetshisela ukudla, kunomntwana ofanele kumendlela ngaphakathi, kunomntwana ofanele kumnika ukudla okufanele. Angeke umniki inkobe, angeke
ofanele uhambe ngaso soba ngcwele engizokusho la ukuthi asithathe into kaNkulunkulu serious. Uma ebuya umnikazi walamathalente abanikile uyabuya uyabheka ukuthi manje ngifuna ukwazi ukuthi nisebenze kanjani. Uyawaveza lawo isihlanu uthi hayi mina baba ngatshala eyabo amathalente abuye sezalekile ayishumi manje. Uyeza lokwesibili uthi ngabe ngatshala abuye sezalekile ase-4. Uyaya kunenceku yalinika bona elilodwa oyincela enika elilodwa ngoba vele kunezinto mase sihluleka endleleni okumele sizisho ukuze kugculiseke imoya yethu. Kunezinto okumele sivikele ngazo uma thina sizehluleka endleleni. Uma sihluleka kwenza izibizo zikaNkulunkulu kunezinto ofanele sizibe ngazo. Uyeza kulo talente elilodwa uthi manje wena wenze njani? Uthi lona hayi wena Nkosi ngiyazi wena utshala la ufuna la ungatshalanga khona. Mina nje unginike elilodwa mina nje ngafika ngalithatha nje ngalifihla. So wambiza ngenceku embi engalaleli futhi engathembekanga kuNkulunkulu. Bangcwele thembeka ngokuncane onakho, thembeka ngalokho onakho. uNkulunkulu uyazi yena ukuthi ubekeleni. Ungafisi ukufana nomunye umuntu because uzohluleka endleleni awumazi ukuthi asebenjena uqalephi. Ungathi wabona umuntu meselapha or esekhuluma izinto zikaNkulunkulu ngokujulile usuthi bangafana naye. Uzokhona nokudlula la edlule khona. Hamba ngepace yakho uNkulunkulu uzokufikisa la ufanele kufike khona. uNkulunkulu akasiphi izinto ezifanayo bangcwele. uNkulunkulu siphi izinto ezahlukene awumele ukwamukele nje singabazalwane sikwamukele ukuthi thina wena buza uNkulunkulu ukuthi baba mina ungiphe kuphi ukuze ngime kukhona ngikusebenzise ngingabheki komunye umuntu ngoba endleleni komuntu uzongihlula. So bangcwele masabe ngepace kaNkulunkulu masingathathi into kaNkulunkulu sifihle. Uma ufunda uJeremiya kunomuntu wathi uNkulunkulu kuye hamba uthenga indwangu yenineni uyibeke enkalweni wayithenga wasuka uNkulunkulu wabuye wathi thatha le ndwangu uyifaka emfantwini esihlahla wahamba wayifaka. Uyabuya uNkulunkulu hamba futhi uyelanda le ndwangu yakho la ngathi ifake khona. Bekafika indwangu yakhe seyibonile ibonile kasebenzi because sithatha izwi kaNkulunkulu sithatha into kaNkulunkulu sifake endaweni eziroko maseyibonile. So bona sengathi wena uNkulunkulu abakenzelanga kahle okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Akukho kumhlulayo uNkulunkulu kepha nje wena mawuhamba ngezibizo zikaNkulunkulu. So lo muntu lo befika indwangu leseyibonile ayisela umsebenzi walutho kodwa ayisake isebenzile kangako ibonisa ukuhlala njena izobona into yethu uma singayisebenzisi. Uzofa lo mntwana uma singamkhulisi ngendlela efanele. Uzofa lo muntu uNkulunkulu asiphathise yena. Uyomukela uJesu kuze kuvama umusa ngoba uyamukela uthi bophuma ngomnyango uphinde umgonyuluke umkhiphe.